लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा अक्टोबर की तांग निपान युमसकैसा नुमित की खोमजिनबा पाउ ताबिरसे। अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुरी सैरेंगे नुमित ngarang मेरागी थानिन पूर्णिमा नुमिता तोंगान तोंगान बलुप कियाना सिंदुना पाक्सना पांथोकनख्रे। APSC न लौबा AEGCL एग्जाम दा अहोंग सांगम महेश असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ओइना खलख्रे। जुबिन लेखिदबगी मतंगदा सिंगापुर दगी विटनेस अमा थुंगलख्रे। जुबिन की सिक्योरिटी की अकाउंट लुपा करोड़ अमरोम की ट्रांजैक्शन थेंगनख्रे। अमत ओइबगी सक्ता मोडलिबा मेरा हौ चोंबगी थौरम ngarang मणिपुर दा पांथोखरे। लागलिबा नवंबर की तांग मरी पूर्णिमा नुमिता अगरतला की राधानगर दा महाराज पांथोकलगनी। कांग टूर्नामेंट ngasi LEC बाबूपरा एका यावल बी चंपानगर का सानरगनी अमसुंग जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप दा मणिपुर की लिंथोइना सेंजेंगी तकमान लौख्रे। हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे। नाहरोल खोरिरोल सिलुप आसाम लखीपुर अमसुंग मणिपुरी चनुरा खोरजेलुप कासारानी न पुन्ना सिलांगदुना मणिपुरी सैरेंगे नुमित थौरम ngarang खोरिरोल संगलेन दा पांथोखरे। थोक्सोम विश्वनाथ अमसुंग थोक्सोम अंजना न प्रेसिडेंट मेंबर ओरगा कवि खेत्रीमयम नोबिना मॉडरेटर ओइबिदुना सैरेंग पाबगी थौरम सिलुप की संगलेन दा पांथोखे। लुप की सेक्रेटरी वाहेंगबम बिनोइना तराम नोकपगी वारोल अमसुंग थौरम की नुंगी ओइबा वारोल थंबिखे। थौरम दा लखीपुर लमदम की कवि 13 ना सैरेंग पाथोखे। थौरम की मनुंग चन्ना कांता खुराइजम इम्फाल ना इबा इमा हाइना मिंथोनबा मतम की मणिपुरी सैरेंग की पुकनिंग इहोल यावबा सैरेंग लाइरिक कॉपी मंगा खक सिलुप की प्रेसिडेंट थोक्सोम विश्वनाथ के मफम दा खुसिनके। अदुगा लोइनना मणिपुरी चनुरा लमजिंग लुप इम्फाल की पौटाक लोय सुभाष खुमन्नसु तोंगान तोंगान बा आइबा सिंग लाइरिक अनि सिलुप की प्रेसिडेंट की कुथांगदा खोरिरोल लाइब्रेरी की दमक थमननबा खुसिनरमके। थौरम की लोइसिलकपदा सिलुप की सेक्रेटरी वाहेंगबम बिनोय कुमारना थाकटवारोल पितुना थौरम अदु चिंगलेमना लोइसिनखे। सीजनिंग ऐदी निंथिरो माले मसिदा हिंजनिंगी मियाम लगता याम कयात फदे खबरोंद्राना जान खल्लेबो सीजनिंग ऐदी निंथिरो माले मसिदा हिंजनिंगी मियाम लगता कोनुगी मंगालसिदा लेसातम लिबा लेकोलसिदा अहिंग थमोइगी मरक्ता करिगंबा मफम अमतंग थंगलबदी कोनुंगा एआई की कोनुंग लेरमी नसीना गोविंद के मंदिर दा पीआर ना कायदोंग लबदा कनाना मकोक चिकन हयेला पाखम बगी कियोन मुंदसु रेसिडेंसी ओइरबदा जंपुना कनाना माय हाइदोंग कन खरबा थमोय दुगी मरुंगा कनागुंबा अमगी थमोय अमदी लेलिनी निमंदरगी वामैना ओमचाकनारबा नुंगोलबा थमोयदुना पीलबा थोलबा थमोयमु तुहर हेपिदुना मिनुंसी हैता करिगी ओहेली मैली मैखो धन्यवाद नैकाइगा खुंगंग खुदिंग लंदन खुदिंग अदु कदाई नसीदी लामैना तुमना चाखरबगुम ईश्वर निंगसु थान पाइने अलासुंगसु नोमै पाइने नागपाक तानरी सनी ऐना मावबगुम थीरी ऐना गम्बदो लावी ऐना ताननबा हमली ऐना तत्तना कदाई प्रियसियम्बा आईगी काला लैरी थौजागी मपु इबुमो नंगा तना आईगी काला Sehingga aina dum tajam lesu yang mana yang sini si bersering kamu itu mari kan apa kamu itu kita kalau itu apa kalau lagi makan jauh apa itu bukan sering kiama ikutnya tapi nama saya yang mengai jadi मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमसुंग एकेडमिक रिसोर्स सब कमिटी कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना परिषद की मरु संगलन सिलचरदा मणिपुरी सैरेंगे नुमित पांथोखरे। वाई प्रफुल्लो प्रेसिडेंट कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना थौरम मपु ओइरगा
एकेडमिक रिसोर्स सब कमिटी कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर सोइबम हरिदास अमसुंग डॉक्टर येंद्रेमम कुंजलाल डाइस की लेतेंग ओइखे एम ngauba कन्वेनर एकेडमिक रिसोर्स सब कमिटी ना लमजिंग दुना चथखिबा थौरमसिदा नोंथुमबम धीरेना कीनोट एड्रेस थमखे के करुणा मूर्ति मिश्र ना तरामनोकपुगी वारोल थमखे कवितरा ना सेरेंग कुदोल तमखिबा थौरमदुदा डॉक्टर येंद्रेमम कुंजलाल ना मॉडरेटर ओइबिखे APSC na conduct toba Assam Electricity Grid Corporation Limited AEGCL gi exam gi ngarang October gi tang 3 ta lauthokhiba result ta ahong sangbam Mahesh Chandra Singha Assistant Account Officer oina khalakre mahakasi Berabak Part 3 Sonai Kasar dagi ahong sangbam Madhumongol amasung ahong sangbam Ongbi Chandrapati ani gi machanupani mahakna maipaklakpa sida BJP neta Mutum Krishnamani na harau nungai ba phongdorakle panbayai ahong sangbam Mahesh Singha All Assam Manipuri Students Union AMSU Central Committee ki session 2019 2010 debate secretary gi pham purambata natana khunai gi thabak thorong kya dasu mangjil thana saruk yaramba mahiroyamani Jubin Garg laikhidabagi case ta CID na thizinbada mateng pangnanabagi damak Singapore dagi witness ama Guwahati da thunglakre sagna araba sesakpa Jubin Garg na Singapore da leiringai tanjada mahakaloinaramba miyoi Nepal gi manungda ama oiriba Rup Kamal Kalidana ngarang Assam gi CID ki kambuga unakre Jubin na laikhidabaga mari leinana thizinba sida mateng pangnanabagi damak Kalita Guwahati da thunglakibani adubo mahakaloinana leiminaramba miyoi Nepal adugi manungda ama laglabasu atei miyoi taret adudi paukhom amata pirakpa leitre amaromda saisakpa sigi security guard ke account ta lupa crore amaromgi transaction thengnakre hairi Jubin Garg laikhidabagi thizinba sida masina khwaidagi anoba wafam ama oirakle SIT na Jubin gi security gi miyoi singi bank account singdagi lupa crore amaromgi sale gi transaction ama thengnakre hairi thodokasina mahakna laikhidabagi case asida sale gi oiba maikei romda jingnaba ma pokalakle Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na maigei asomda thizinanaba Income Tax Department amasung Enforcement Directorate ta khangankre hairi Manipuri Sahitya Parisar Assam Dispur Branch nasu Manipuri Sairengi Numit pangthokre ngarang Meragi Thani numita Manipuri Sahitya Parisar Assam Dispur Branch na sinduna Guwahati Magazine gi Sri Sri Radha Krishna Mandir da Manipuri Sairengi Numit pangthokre Thoromasida Dispur Branch ki President Laisram Birchandra Namipamapu Dr. Puri Sabam Birmani na Chief Guest amadi Sahitya Bhushan Naurem Amuyayma amadi R.K. Gaurasana na Guest of Honor oibike Dispur Branch ki Secretary Kabrabam Joy Kumar na Manipuri Sairengi Numit ki nunggi oiba wafam thamke Thauramadu Yangkhom Dhan Singh Laisram Gyanen amadi Kaisam Tezmani na chingba masak naiba miyoi kyana wangangloi oibike loinana Kamrup District ki aiba mari Maisnam Bhagat Thaunawjam Syam NG Bijoya amadi Hidam Dolenda ikai khomna utki Thoromasigi loiselakpada Sahitya Bhushan Naurem Amuyayma moderator oibiduna aiba tarana saruk jaduna sareng saidinabagi thoromamasu pangthokhe Fiction and Poetry Club Imphal na sinduna Sairengi Numit Manipur State Central Library gi auditorium da ngarang pangthokre Thauramda Manipur Sahitya Parisad ki President Longcham Joy Chandra na Chief Guest Club ki President Thaudam Netrajana Prasad Tauki Bakaloinana Hanagi Sahitya Academy ki Convener Nongmaithem Kiran Kumar na Guest of Honor oibike Thauramda Fiction and Poetry Club ki tha taruk ke chepong mapau phongke Thauramda saknairaba aiba Yumlembam Ibomcha amasung Lanonlung Kabui Pusu ikai khumna bakaloinana sol amasung citation khudol tamduna taramna okhe Makhatana akhanaba kabi taretna saireng khudol tamke Isasing nausing sina ama thoyo silapase masi tasenama koi sothok aduga nusia nuai mi hai wasa makalasi mari hu tero makutna manghan kre adungai ki mahosa ki phajaba leptri hojiksu leptri manghan ba hu chelhan kre nungsit hu chelhan kre turel
ipa pumnamak aba serina sintharaklanu nakoi gi toksin naba irang ai gi mofam thaksida kaplaganu kalaklaganu langban gi hekat lekat nakoi gi I tega panakut tagi kru layoi khabai pai ko setna khaina khabakaladi thawai khonthang puruna tarpon ge haisoi tingdo matuli manam namawan aduna labda nangu nakin than numit ha thawan na thei khraba suksu namam laba kiya gi makhada nang horoi matagum taha kunshi den amadagi amada mangal bu thireduna tritha jatra khongche chalamba e tritha jatri tuminna wa ngang kana hitlabadi soktarabra kunshi yam labathugaida Jingburoi tamburoi singi marakta amatoi bagi sakta mudliba Fazaraba mera ho chongbagi thorom ngarang Manipur da pangthokre ngarang mera ki thanil da Kangla Ultra mamang da pangthokiba mapung oiba thorom da wangang laduna Manipur gi ningthau leisemba sana jawbana kumhai asi Manipur gi tongan ba furup singna punna saruk jaminaduna pangthokpa Fazaraba kumhai amani haike Salai punsipam tekau sangbigi laining thausana mahi gi laisangda ngarang mera thagi tara mangani panba yasangma matamda mera wayung bagi thorom pangthokre ahan ba yek taret ki oina sembung taret lak jeibagalena salai isei laining roi singna saktuna thorom adu hodokki amasung laining thau lairembi khuram jaraga mera thaumai chingkat ki haina salai punsipam tekau sangbi laining thausana mahi maru sanglen Lakhipur Kunugi President Arambam Uren Luangi Cherolamada Fongdoragli Puariga Sagonaraklaba Maharas Asisu Takhenda Pangthokduna Lakli Tripura Lenga ki Makada Agartala gi Radhanagar Dalaiba Sri Radha Madhav ki Maharas Jagoi Lagliba November gi Mari Purnima Namita Pangthoklagani Ngarang October gi Tareta Radhanagar Mandopta Pradhan Purohit Sija Gurumayum Abhijit Bhattacharya gi lamjing makada Jagoi tambagi nimit lobagi thoram pangthokre thoramda gopi pumnamaksu saruk jakhi Manipur dagi sagnairaba JN Manipur Dance Academy gi potharaba guru Konsam Kumarna Rajdhari oiraga Sutradhari su Manipur dagi M Praneshwari Devi H Indu Devi amasung Tripura dagi Sutradhari su yauri Jirania Subdivision gi Kawabon gi potharaba oza Khumanthem Babanandana handaki rasasi katpani hairi Khumanthem Ningol Sunitana Jagoi makok singduna Gopi Kuntaruk Maharasa sida saruk yakani haina Agartala dagi phangba pawasin hairi Physics ki damak miyoi ahumda chahi asigi Nobel Prize pinanaba lauthokre John Clark UK Michael H Deborah France amasung John M Martinez USA makoi ahumda lisingani kunmanga gi physics da Nobel Prize piragani haina lauthokre makoina electric circuit amada macroscopic quantum mechanical tunneling amasung energy quantization asigi matangda puthokiba dugi damak mana asi piragani haina Royal Swedish Academy of Sciences na arang lauthokre District Kang Association Jiribam na sinduna Jiribam gi babu parada laiba Lamlen Community Hall Kangsangda punna kangkhut tara na saruk jaduna chathariba ahanba RK Ibetombi Devi Memorial Leimarol Kang Tournament lisingane ga kunmanga gi ngarang sanakiba matcha Jawal A Champanagar na LEC babu para Bibo Panjal Nipan Mari Damai Thian Kre Match adu K Manglembana umpire aduga H Inapisakna scorer oibiki tournament asigi ngasi nungtil pung amataba matamda LEC Bobo Para Ega Yawol B Champanagar ga sanaragani
मणिपुर की लिंथोई चनम्बमना पेरू की लिमा शहर पांथोकिबा जुडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप दा किलोग्राम हुमपुहुमदगी कांगलुपता सेंजेंगी तकमान लौख्रे चैंपियनशिप असिदा महाक नंगरांग नेदरलैंड की जोनी गैलेनबो माइथी हंदुना भारत की ओइना अहानबा मेडल अदु लौबा ngamkhibani Energy Healing Center Rongpurda computer की मतेंगना अनौबा मदी अरीबा अनाबसिंगबो कंप्यूटर की मतेंगना लायों खंगदोकपुना लायंबा हौसरे कंप्यूटर की मतेंगना मखल मखागी अनाबसिंग की रिपोर्ट लौथोकपुना हक्सांगी अवात मचल कया मेनखननबा मदी सप्लीमेंट पीदुना नेचुरोपैथी अमदी मैग्नेटोथेरापी ना लायंबा जारगनी मरुवैना नुपी की लाइना सिंग ई वाटपा अंगांग खाउगी लाइना अंगांग ओइदबा नुपा सिंगी फंबी सोनबगी लाइना प्रोस्टेट ग्लैंड चाउथोकपा किडनी अमदी इसिंग मरीगी अनाबा नुंग लैबा साइनस डायबिटीज बीपी स्ट्रोक पैरालाइसिस नर्व अमदी ब्रेन की अनाबा ख्वांग नाबा खुतांग चिपा स्पॉन्डिलाइटिस फै चिंबा लिवर अमदी चखाव की अनाबा पाइल्स वाखल की अनाबा तुम्बा यादबा सोर चिंबगी लाइना सिने चिंबा लायंबा यारगनी लोइनना मतम सांगना हु चेंब हिदाक चारकपदगी साइड इफेक्ट अमदी ईदा हु चेंब टॉक्सिन लैरकपा ई वाटपगी अनाबा कोकनबा अमदी स्टीम बाथ की खुदोंगसाबा लेजरे सिलचर रोंगपुर पार्ट 2 की स्टोन क्रशर मनाक्ता लेरिबा एनर्जी हीलिंग सेंटर दा मसिमक लेंगसिंबिरगु मांगजोंगना अपॉइंटमेंट की दमक मोबाइल नंबर 9395732456 नंबर असिदा कॉल तौबिरकनबा खंगजरी लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंबिरिबसिंगना पावासिबु लाइक अमदी शेयर तौबियु अमदी हौजिक फाउबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना मणिपुरी सैरेंगे निमित ngarang meragi thanin पूर्णिमा निमित्ता तोंगान तोंगान बलुप क्याना सिंदुना पाक्सना पांथोकनख्रे APSC न लौबा AEGCL एग्जाम दा अहोंग सांगम महेश असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ओइना खलख्रे जुबिन लेखिदबगी मतंगदा सिंगापुर दगी विटनेस अमा थुंगलख्रे जुबिन की सिक्योरिटी की अकाउंट ता रुपा करोड़ अमरोम की ट्रांजैक्शन थेंगनख्रे अमत ओइबगी सक्ता मोडलिबा मेरा हौ चोंबगी थौरम ngarang मणिपुर दा पांथोकरे लागलिबा नवेंबर की तांग मरी पूर्णिमा निमित्ता अगरतला की राधानगर दा महाराज पांथोकलगनी कांग टूर्नामेंट ngasi LEC बाबूपरा एका यावल बी चंपानगर का सानरगनी अमसुंग जुडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप दा मणिपुर की लिंथोइना सेंजेंगी तकमान लौख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदुक चबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।